Menyetanyo tatim tulung agama Allah, Allah akan getulung katanya. Hana pun ragu-ragu. Baik pikirannya hanjit taik tu apa kan tu. Hanjit taik ke kusi hana ijazah. Hana pun mau pikiran nana oh. Hana pun mau pikiran menyetanyo tatulung agama Allah, Allah akan getulung katanya. Ada oi. Long tamat SD tigulan patih. Tengku Zulbahari tamat SD ni patih. Hana ijazah tempe, pelau ijazah S1, hana. Tapi umi di rumah hantam pernah ke pegah baklun, abu untuk cak roh hana berah. Hantam ke pegah. Malah le berah rumah lun dengan rumah roh na. Ilung tiga leh koh pade urang lehong. Urang mega gejak juk pade udayah taboh-taboh empang tapo. Hana ulakai ben fikir nalu lakai hana. Gak ajuk padi taboh-taboh empang tapo. Mana urang megawa melima retuh boh empang. Sole padi lun ngau urang megawa. Hana puya ne intang surullaha yang surkum. Menyagetanyo tatulung agama Allah tatim sumubut. Allah akan getulung getanyo. Lun hana bakdrian mi. Ayah lu urang gatien. Hana bakdrian lung. Tapi boh drian habis pajuh rumah lun. Munya musim boh rian rata urang na bak rian gak ajuk boh rian nyo abu na boh rian tipluh boh malah yang gak kejuk kelun kualat nya ruhu-ruhum pajuh gero yang gak ya ajuk ke abu bak dayah munya musim boh rian mi habis ni pajuh boh rian bak dayah lun nyahan batih o musim boh rian tengah ni cijak be rame tanja tingah lun pegah apa ga Bek ya getanyo hana ijazah. Atih nama tatim tulung agama Allah, Allah akan getulung getanyo. Janji Allah ragu getanyo. Hana pun ragu, beut anu ado-ado alon beut bandum. Leuh ta beut getanyo kagot akai. Munya kagot akai macam rezeki, macam jalan gebila Allah gebuka pintu rezeki. Karena tanyo got akai. Tamekat ijak mau blow urang bak getanyo. Jit ke supi motor, motor getanyo ale urang. Tanyo jit tak kerja bacut-bacut bangunan ipake getanyo ale urang pegak rumah. Nagop mekat tanyo yu duk bak laci karena tanyo hana sulit ban sabohnya dipake getanyo hana mecih buna ijazah. Buat pemalin. Tapi menyatanyo jahat akai bro sulit. Ada buna ijazah pihak hejit. Na ijazah tak ke kecil ipurut. Impakat ramai-ramai ipurut. Taduk ke bupati imuduk rapat awak ipurut. Tak DPR ipurut. Gunci jih getanyo begot akai. Menyegot akai selamat. Maka adik-adik bandum lun pesan buat anak bumalim hana apa takut-takut tabak na yang perah menonyo nya hana ijazah handuk dengku hana pat tak kerja leuh tamu kawin pe tajuk ke inang pe tajuk ke anak hana apa gabuak ke rezeki hana apa juk ke anak bu manok saboh-saboh ma 12 boh anak ijo empun musaboh anak manok hana yang deak padahal ma manok mu SD hana tamat. Masa manusia yang kagejuk pikiran oleh Allah du anak binatang handu anak pulang tanya pulang tatin tulung agama Allah handu anak manok mi bandum yatim hana ayah hamtabo yang nama tok necikalon manok pat yang nayah hana bandum yatim ma manok saboh ipelara anak yatim 12 boh musaboh hana yang dua padahal ma manok mu SD hana tamat dan jih binatang hana gejuk akai yang syareng li Allah keji tapi anak ji hana dua masa manusia yang kagejuk pikiran yang god dua baik patih ado tabah kita dua dayah tunggu dah sabai dayah gatai tapi gatai lem kamu tunggu jamun ino ada gatai-gatai kana ubat tak dua dayah misi kadang-kadang hai tanyo rame-rame kamu kurap ka telefon ngampung mak acak lon mak kamu kurap lon
Ino ubat biak le du mau bantabuh ubat dua ro ka pulih nampu gabu ikamo jamun mi. Ya Allah watelun buat jamun nyoba anu jarawanyo hanjit ta ijo-ijo dano. Lagi kacang hijau. Watelun buat jamun kurap bantabuh tubuh bak-bak pa. Dan hana ubat lagi dino jamun ubat jamun kalpana bang. Kalpana luh tabuh pudih handuh donya tu nunggu oi. Payah teput lagi apa payah teput ya oleh tabuh lah. Handuh donya pudih itu. Urangnya cikana ubat dum tabah do bet bumalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala habibana Muhammadan rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulam min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah sama-sama kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah manteng neberi umur panjang, sehat badan dan pikiran kepada getanyo Bandung, sehingga malamnya kadapat getanyo pegat sabuh acara yang mulia, yakni acara memperingati urau lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat peringatan Maulid pada malamnya, getanyo Bandung yang kahadir kena bega ampuni dosa oleh Allah dan berselamat iman getanyo Bandung wa tetawa ba Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh sanak keluarga dan sahabat beliau sekalian. Para alim ulama, baik pun yang kanwa ba Allah ataupun yang manteng tinggai siro sapatu di atas permukaan bumonyo dang gecok abih li Allah untuk negulung dunia. Hormat dan takdim getanyo Bandung kepada yang mulia Abu sekeluarga selaku guru getanyo. Mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan Allah, bergebi panjang umur, bersehat, semoga jid gesemubut getanyo uro dan malam. Para dewan guru, para santriwan dan santriwati Bandung yang kamu muliakan, juga penghormatan getanyo kepada uru-urung cik getanyo,
bapak kecil, serta seluruh perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat Bandung yang hadir dalam rangka neperaya ulurahi Nabi SAW, dan juga kepada seluruh para pemuda-pemuda yang begitu kompak dalam rangka nepegot acara yang laganya rupa. Yang getanya hormati para undangan yang hadir, gure-gure getanya yang hadir pada malamnya. Mudah-mudahan pertemuan getanya malamnya dalam rangka terperingati maulidnya akan lebih berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tungku-tungku mak dan ayah urang cik Bandung yang ulun tuan muliakan. Malamnya ulun tuan hadir di sini sebagai penceramah. Long laki muah berayuk tat kepada kaum mak dan ayah Bandung yang hadir malamnya. Kadang malamnya ceramah hana panjang pana. Pakan pana kaboh cediangnya maulud akhir kaitamong yang ke-10. Munya awak pula timon kapingko-pingko. Kadang hantruk le 2 jam malamnya lun tuan deng mi maah lun tuan laki berayu malamnya malam yang ke-70 pet ulun tuan ceramah dalam maulid lam tunnya. Kalau mau kara abih napa? Ni mendoa ba Allah buik truk 2 jam ya, mudah-mudahan pu yang lun tuan sampaikan malamnya bujit kemanfaat bagi lun tuan sendiri dan bagi kaum mak dan kaum ayah sekalian. Malamnya mi yang deng dilika drawana nyo asli urang Aceh Raya, kadang hana muturi lah mengalun. Memang kena daerah Kurung Raya malamnya malam yang ke-17 lun tuan ceramah. Kecamatan pu tanya orang? Masjid Raya. Lam catatan lun malamnya malam yang ke-17 lun tuan ceramah maulid di Masjid Raya. Tun yang kalih bak masjid di Pekan menasah mon kaduaga. Paya kameng kalih du ruang dumyan daerah kena apa nehon kasering. Alhamdulillah malamnya merumpok lom lun puturi sid kadang na yang goh lom muturi bahwa yang deng dilikir ne malamnya mi nyo asli Aceh Raya baki Gunung Gurute. Menyagepegah buno le tengku sambutan urang bineh laut agak apa batia basut hanatat dengar karena su gelumang ilun cilang gelumang udip baki Gurute ami menyanejak ke dehulamno na dayah belah unun segoh lom tatengah Gunung Gurute nyainan dayah getanyo bak pekan lung malun malamnya hana he lung pegahaba tabak ngaurang dro jet bahasa dro bahasa Aceh menyau pidi Aceh Utara Aceh Timur lun agak itu biru bacut bak ta petimang bahasa tanyo gasa bacut bahasa Aceh Raya pelem bahasa lhung lamno lebih gasa dari urang dron tino di Korea. Ikamo ami ke Makkah makun. Nan kui ron ke Makkah. Kamu hana masalah kun kah ke ma hana bungeh mak. Kayah kah makui kamu. Ikah ma ho munja ikeo munja ugle. Ikah ayah ke munja ubukan kun le ayah. Na masalah hana bungeh-bungeh. Jika lagi nyan, mungkin menyau pidi Aceh Utara, Aceh Timur tu kujut-kujut urungan. Jadi payah terjaga menyatanya wajak ceramah ke deh, payah terjaga bek ruh takun ke, bek ruh takun kah. Ya, menyailhung ka biasa. Berosa watelun kena jak umrah 2 bulan yang kau likut gejak nek lun dari Lamno. Nek lun gebet bak lun cit. Watel hiu geput hiju lun gua lun. Ya, gua tara gua nyan gukun hayabu watetu kah ke di Mekah bek tua kah hui ke abuh kan. Ya. Lun kalun maklumi nyan ada biasa kamoyan. Hana jut tabah masalah li kamo beladi. Ya, abu watetu kah ke di Mekah bek tua kah hui ke abuh
kene lun. Lun jawab ilun, God ne kadang tua ke kapingai kah? Ya. Gejawab get anu ukun lam, get anu ukun. Tanda apa? Hana masalah tapu kan? Ya, jadi lung malamnya tak lega lun pegahaba ngurang draw Aceh Raya. Ada itu biar gasa-gasa bacut lagi aba tengku buno, hana masalah tanya sama-sama ta maklumi. Dan selamanya ami nyok malamnya lun ceramah kana uragam lom. Tibulan mak lun ceramah ngauri nang tok selama Piala Dunia. Uragam habis lepas Qatar. Pah malam final, malam terakhir main bola, malamnya lun ceramah dia. Put drotok mak tengah uragam awak pudip son. La eurinang mendum. Put drotok. Lun kun alhamdulillah. Nacid uragam put drotok yang setia pengon lun. Rupanya uragamnya nonton bola ciba api. Lun fikir ke dengar ceramah kan. Nonton bola, lun tu pura mana, lun tu kujut-kujut katnya. Wah. Ara ilop wate ara ilop. Wah. Tinggal lun rupanya nonton bola. Memang ragam galak tat punya ke bola. Seandainya galak ke ibadat, dum galak ke bola, luh tamang Nabi Muhammad drona ju tamang bang. Seandainya galak ke ibadat, lagi galak ke bola. Polhe buda, poput buda kan ya? Aso curugat. Mimutuah ayah yang berbahagia malamnya getanya terpegat peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam bak tempat yang cukup mulia, bak dayah. Taduk getanya lam dayah mi lagi taduk lam surga. Artinya apa? Allah dan Rasul senang ke getanya. Tatimjak getanya bak dayah senang getanya. Apalagi malamnya tapugot lom peringatan Maulid lam dayah. Dua lapih kemuliaan tempat, kemuliaan bud katanya. Nepegah li Ibnu Abbas radhiyallahu an pat manteng gebaca sejarah Nabi atau gebaca selawat kepada Nabi, arwah Nabi hadir kenan bak tempatnya. Maka buno wate tengku gebaca selawat getanya guyodeng mendum kepada kaum mak dan kaum ayah kendengku. Mohon tabudah siat untuk getanya muselawat kepada Rasulullah. Budah getanya wate gebaca selawat bukan untuk tahormati selawat. Kan mureng baca Quran hana guyodeng. Tanyo tadeng wate gebaca selawat karena gepegah li Ibnu Abbas di mana saja dibaca sejarah Nabi ataupun gebaca selawat kepada Nabi, arwah Nabi hadir. Karena hadir arwah Nabi, maka getanyo selaku umat gopnyan yang cukup galak kepada gopnyan, maka bandum-bandum getanyo tadeng. Wate gebaca selawat tadeng. Pakon karena tahormati arwah Rasulullah. Gejak Nabi tadeng, truk ulama tadeng, gure-gure getanyo gejak bak getanyo gejak ju ilmu tadeng, urang ba Al-Quran tadeng karena tahormati ilmu. Berarti lagi gepegah li Ibnu Abbas malamnya arwah Rasulullah nasino di Gampung Lamre. Yang pegahnya so Ibnu Abbas radhiyallahu an adik sepupu Rasulullah. Ayah Nabi ngan ayah Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, adik abang. Ane Abdul Muttalib. Ayah Nabi Abdullah, ayah Abdullah bin Abbas bernama Abbas.
Abbasnya adalah bang ayah Nabi. Nyan yang pegah. Pat kebaca selawat kepada Nabi, arwah Nabi hadir. Maka malamnya mi dan ayah sekalian, segohlom selesai acara gutanyo be ile newawa. Hana adab gutanyo tapi ikut arwah Rasulullah. Rasulullah gejak bak tempat gutanyo, tanyo takebah gak nyantino tajak wawa. Hana adab gutanyo ngen Rasulullah. Segohlom selesai acaranya gutanyo malamnya mutidro hana sawawa. Tamu doa ba Allah sebagaimana gutanyo tamu doa sino tapugat perayaan Maulud Nabi lagi nyocit bak wate singa bumusapat gutanyo dalam syurga. Mimutua haya yang berbahagia. Luntuan malamnya hadir di sino dengan penuh rasa bahagia. Ada bekal lemoh kahe nyocil he malam tu kabih. Le malam tu kabih Maulid jadual lung. Malam tengah di Patik. Malam lusa ke di Humon Tasik. Malam ke le sabotuk di Lhong ka selesai. Le boh tu kabih. Nemu doa babih utakut lemi aku. Malamnya mi mutuah tanyo hadir di sino dalam rangka tapugat perayaan Maulud Nabi. Ketahuilah nikmat bagi gutanyo dan bagi almarhum yang kagua ba Allah cukup raya. Dengan gutanyo jak kena malamnya tujuan untuk tajak dengar ceramah, ubena urang cik gutanyo almarhum dan almarhumah yang na sino di Gampung Lamreh, malamnya geangkat azab oleh Allah selama 40 ura 40 malam. So pegah Nabi pegah. Dalam kitab Matla'ul Badrain, ba'awai bab kitab Fadail Ilmi, tentang kelebihan ilmiah. Kepegahinan. Iza marra muta'allim ala qaryatin, yarfa'ullahul azaba arba'ina yawman min maqabiri tilkal qaryah. Kepegahli Nabi. Apabila hadir pada saboh-saboh gampung urang jak tuntut ilmu, menan gegidang tanah le urang jak tuntut ilmu atau urang jak dengar ceramah atau jak dengar pengajian, jak dengar drah dan sebagainya. Begitu urang jak tuntut ilmunya gegidang tanah gampungnya, Allah Subhanahu wa taala geangkat adab urang-urang yang dalam kubu yang mukmin di dalam gampungnya selama 40 urawa 40 malam. Dengan berkat tanyo jak kena malamnya tajak dengar ceramah, urang cik getanyo yang kalam kubu, anak getanyo, saudara getanyo geangkat adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di dalam kitab I'anatut Talibin dijelaskan, apabila dipegat perayaan Maulid Nabi pada saboh-saboh tempat atau saboh-saboh gampung, sayup malaikat rahmat gebentangkan di atas gampungnya serta gemodoa, ya Allah, selamatkanlah aswa gampungnya daripada bahaya dunia dan bahaya akhirat. Gelang sayup malaikat di atas gampung katanya. Gelake ba Allah, urang gampungnya ya Allah neberi bujeuh bala, yang sakit-sakit neberi bubagah pulih sakit, yang haid-haid ibadat neberi ibadat, yang maksiat-maksiat neberi ya Allah beri tim taubat. Gemudoa li malaikat gelang sayup di atas gampung katanya. Maka bodoh tat apabila saboh-saboh gampung hana gepeget maulid bak menasah. Hana gepeget maulid pak kecil hana dua pakat peget maulid, tu hapet pi hana lemah pikiran, kepala lorong pi hana rencana, tulayu bandumnya ngun atih barih ngun. Hana yang tuham taboh. Hana gitu pula gara-gara peget maulid Allah Ta'ala gucabut mara bahaya alam gampung getanyo dan guple rahmat di atas gampung getanyo dengan berkat Rasulullah. Mimutua hayah yang berbahagia, bila dipegat perayaan maulid nyan bak saboh-saboh rumah mi,
Dron nemaguan nesiamano necok talam tampuh piring tup ngan tange malamnya tabab tingah kanduri maulid. Tanyo tapu buat di rumah untuk pegat perayaan maulid Nabi, malaikat rahmat gelang sayup di atas rumah getanyo. Ya Allah, selamatkan aswa rumahnya daripada segala mara bahaya. Me, dron buklam magun pegat kanuri uronyo kah? Buklam gelang sayup malaikat di atas rumah getanyo yang pegat kanduri maulid. Apalagi tam kanduri ba uronyo ke santri tungku-tungku gure-gure getanyo yang dari luar truk gejak kena bak tempat getanyo. Ulama-ulama pimpinan-pimpinan dayah rame yang hadir uronyo kena jak pajuh kanduri maulud mi hadir ulama bak tempat getanyo rahmat. Hadir ulama datang rahmat manfaat. Yang kejut mi bahagia tat don di tinona dayah di kampung. Bahagia tat dengan ane miat dayah jak-jak di atas bumau yo igidang-gidang tanah leji wate mati dron tingah makna ba Allah lang kubu ga angkat adab li Allah gara-gara ane miat dayah nyo jak-jak lang kampung yang kerja baik bro-bro akai tanyo kampung i pluang ane miat tu usahakan getanyo ane getanyo yang jak beut kena bulage ane draw atah bitim du ai tino. Oh tanya wa ba Allah tingah tanya kam meningai anak-anaknya dimudua ke getanyo dalam masjid dibaca Quran Allah Taala ge ampuni dosa getanyo dan ge angkat azab getanyo di dalam kubu. Tamu doa ba Allah di kampung lam rehnya bu udip dayahnya beramai urang dari luar bijak beut kena tamu doa ba Allah kampung lam rehnya bujit sebagai kota santri. Nikmat dai tanyo. Nikmat tat ku getanyo. Urang cik Bandung yang ulun tuan muliakan. Malamnya getanyo tapegat peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manfaat bagi tanyo yang mantang udip dan manfaat bagi urang yang kahanali yang kagua ba Allah. Antara lain getanyo malamnya tabicarakan masalah akhlakul karimah yang nabak Rasulullah yang perlu kita nyocok contoh dalam kehidupan kita si uro-uro. Karena mi mutua hayah yang berbahagia, manusia jadi selamat karena akhlaknya mulia. Manusia han selamat apabila akhlaknya hana mulia. Bahagia udip tanyokeun bak pangkat. Bahagia hudip getanyo ken bak peng urang kaya rame tat hana aman awak-awak raya-raya pangkat du mutengun haitib tanyo alam dayah lepah mangat tengun lagi gepegah bak lagu tengku buno tetagun kuah api mutira hana kadang atau mubawang hana tapi udip tanyo tat bahagia pat yang tak tengun kerau aku awal lain hai je lagi an si DPR tegai lagi nyan abi humuihan tanyo tengku tanyo beutnyo lam dayah tamung hati kursi tengut itinang gero aman tat udip landaya cukup plai ule kah walaupun tapajoh bungang kerupuk tikre ule tanyo cukup plai nya bahagia tat udip lam dayah mi si Rauri nang dilhong gejak bak lun bak dayah gejak pegah bak lun anak ganyan bak dayah lun ibeut pegah le ganyan abu syukur tat abu ilung selama anak lun ibeut bak dayah bandua bak dayah anak ganyan adik abang ilun selama anak lun abu ijak beut kena bak dayah lun getat mangat lun udip abu ule apui lun bateno pui ule lun nyem rasa lun jak mita rezeki la muro tarik nyan hana suum nyem lun jak mita rezeki kejih lun kirim udayah wate lun dengar anak gop tengku mutuah jitut Honda Jeep TV
Jita nak mai bak-bak ke agop. Oh, ku ingat kan anak agop tengku lemah lun. Tapi alhamdulillah anak lun selama ijak buat bak daya. Lun dengar watekana suara adzan dibuat bak masjid. Anak lun kai ijak tuang semayang, ijak semayang. Oleh semayang jilang jarwa ji doa ke lun Rabbi ufili dunubi. Tat mutua hai lun anak nyan dengku selama buatnya. Senang tat ate lun batin. Oh ku jak bak daya tiga-ga ku mumat jarwa ngan anak ji cum jarwa ji cum tu oh lemi aku hanjum kudang le. Bahagia tat udip anak lam dayah mi. Tapi menya anak hana lam dayah betegah mak. Betegah. Anak hana itu ridra na. Hana itu sawa-sawa na. Maka getanya kalon lagi bak TV tibulian yang kau likut kejadian di Magelang, Jawa Tengah. Anak itu bama, itu bayah, itu babang. Ban leher itu ba mati ban leher. Otruk bak kantor polisi watai tanya kepua katu bama ke. Kepua katu bayah ke. Ijawab ijih loan kamu karat hat ngan bank. Jadi bak meen chip tabe, meen judi online hansip peng le, cok peng bank. Uronyo kayak mita-mita le awak bank hana kutu hopluang le dengku. Ikun le ane yang poh mangan yahnya. Karena musangkut ngan bank, icok kesimpulan itu bama itu bayah untuk cok pusaka. Kamati ma, kamati ayah. Itanyang li polisi, cuma ka katuba ma aku, ka katuba ayah, kupua katuba abang. Ijawab leji, menyehana lun tuba abang, harta mak ngayah bagi dua ngabang lun, hantip. Ngatip, ngat erut kejih Bandung, itu bama, itu bayah. Nyai Magelang kejadian tibulian yang kau likut. Mati balhe, ngon ma, ngon yah, ngon abang mati. Gejak kesimpulan li ulama setempat, harta pusaka hanjit erut ke urang yang sumupoh. Memang dalam hukum faraid lagenyan. Si pembunuh hanjit cak pusaka. Walaupun bunuh dengan hana sengaja. Tanya misi bak taram remboh mamplam kebetulan ayah getanya gitu yu bak amplam. Rupanya kunang bate bak ule ayah mati hana sengaja hanjit cak putaka bak ayah. Bunuh dengan secara apapun, sengaja tersalah semata-mata, sengaja semata-mata, banlhe boh macam pembunuhan hanjit cak pusaka bak urang yang terbunuh. Walaupun hana sengaja, ayah gepoh hana ngawi mati. Ma biasa tapoh ngawi kan hana mati. Kebetulan mati ke nyan temalau hanjit kena ngawi. Tetap hanjit cak pusaka ba anak. Jadi keputuskan oleh ulama di Magelang, anaknya tetap hanjit jok pusaka Rp1,000. Hana hak urang yang sumupoh, hana hak gecak pusaka ba urang mati. Ma kamati, ayah kamati, abang kamati, harta dicok legot. Nyomi mutua hayah yang berbahagia. Pakon mak ipoh drone nantukan. Hanai turi drone. Karena hanai turi drone, maka jipoh. Otrok bak tengku bak dayah ke puturi. Hayana, bek kapoh mak ke. Nyan urang pelahika hana Nasabah hadis Nabi dalam kitab Majmu' gepegah so yang pohma ataupun di pohaya, ketahuilah anak itu anak zina. Menyeka anak zina hai pohma yang ayah. Dalam kitab Majmu' kitab 8. Mi mutua hayah yang berbahagia. Hai poh ron mak dia anak menye anak kaibut. Hai poh. Geputuri le tengku nyan hayane mutuah urang pususu kah 2 tahun nana gepupim susu kekah. Hana pernah gelake bayu musaboh gelah. Padum ton tapim susu mak. Padum adik-adik 2 tahun tapim susu. Aci menyatabuh yum 3 padum harus tabayu ya. Misal saboh gelah 3 piap tabuh haju 30 ribu. Si uro na tapim 30 ke 30 ribu.
Munya ti hurau tertuh riba ti ton hertuh 60 hurau, 26 juta. Kali 2 ton 72 juta utang susu manteng ngan mak. Goh la minta mang pimpos. Pimpuh pi 2 keruang. Ha? Goh lam tapuruh ongkoh tingkua. Goh lam minta mang ongkoh jo ubat, ongkoh tagun bu, ongkoh rah bajaya. Goh lam takira padum breh ayah yang kata pajoh. Ti urawa saboh mo kali 15 ton. Han di poh ma menyekan anak zina ke pegahli Nabi. Jadi mi mutuah ayah yang berbahagia, anak menyekat tajuk babet. Hai poh le kitanya. Akai kagot. Maka adik-adik sabar bandum. Bahagia tak lung kalen adik-adik para santri. Kagak kehendak oleh Allah kitanya kalam dayah. Alhamdulillah. Pakiban digop. Yang hana gebi hidayah oleh Allah. Uronya udip lam maksiat. Udip lam mabuk. Udip lam judi. Udip lam pembunuhan. Alhamdulillah adik-adik mutuah kitanya bandum. Uronya kalam dayah. Geputunyok oleh Allah bak tempat yang god. Buat anak mutuah bumalim. Anak pun takut-takut ada orang mutuah. Bek ya gap pun takut. Yang menyekabut lam dayah sehingga kah hana ijadah yang hanjir ka kerja siapa. Bek ya ke ada orang. Hana pun ya ke. Ya ayyuhalladzina amanu. In tansurullaha yansurkum. Wa yusabbit aqdamakum. Ingat nyan pesan Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. In tansurullaha yansurkum. Menyagata tatim tulung agama Allah, Allah akan getulung kata. Janji Allah. Janji Allah maha benar. Allah hana tulit. Menyata-nyata tim tulung agama Allah, Allah akan getulung katanya. Hana pun ragu-ragu. Baik pikiran nyom hanjit taik tu apa kan tu. Hanjit taik ke kusi hana ijatah. Hana pun mau pikiran nana oh. Hana pun mau pikiran menyata-nyata tulung agama Allah, Allah akan getulung katanya. Ada oi. Long tamat SD ti bulan patih. Tengku Zulbahari tamat SD ni patih. Hana ijadah tempe, pelau ijadah S1, hana. Tapi umi di rumah hantam pernah ke pegah baklun, abu untuk cak roh hana berah. Hantam ke pegah. Malah le berah rumah lun dengan rumah roh na. Ilung 3 leh koh pade urang lehong. Urang megawa gejak juk pade udayah taboh-taboh empang tapo. Hana ulakai ben pikir nalu lakai hana. Gak ajuk padi taboh-taboh empang tapo. Mana urang megawa limartuh boh empang. Sole padi lun ngau urang megawa. Hana puya ne in tansurullaha yansurkum. Menyagetanyo tatulung agama Allah tatim sumubut Allah akan getulung getanyo. Lun hana bak drian mi. Ayah lu urang gatien hana bak drian lung. Tapi boh drian habis pajuh rumah lun. Munya musim boh drian rata urang na bak drian. Gak ajuk boh drian nyo abu na boh drian tipluh boh. Malah yang gak kejuk kelun kualat. Nya ruhu-ruhum pajuh gero. Yang gat-gat ya ajuk ke abu bak dayah. Munya musim boh drian mi habis ni pajuh boh drian bak dayah lun. Munya han batih oh musim boh drian tengah ni cijak. Bek ramai tanja. Tengah lun pegah apa ke? Bek ya getanyo hana ijadah. Atih nama tatim tulung agama Allah, Allah akan getulung getanyo. Janji Allah ragu katanya. Hana pun ragu, bet anu ada alon bet bandum. Leuh ta bet getanyo kagot akai. Munya kagot akai macam rezeki, macam jalan gebila Allah gebuka pintu rezeki. Karena tanyo got akai. Tamekat ijak mau belawa urang bak getanyo. Jit ke supi motor, motor getanyo ale urang.
Tanyo jit tak kerja bacut-bacut bangunan ipake tanyo le urang pegak rumah. Nagop mekat tanyo yu duk bak laci karena tanyo hana sulit ban sabohnya dipake tanyo hana mucih buna ijadah. Buat pemalim. Tapi menyatanyo jahat akai bro sulit. Ada buna ijadah pihak hejit. Na ijadah tak ke kecil ipurut. Impakat ramai-ramai ipurut. Taduk ke bupati, imu duk rapat awak ipurut. Taik DPR ipurut. Gunci jih getanyo begot akai. Menyegot akai selamat. Maka adik-adik Bandung lun pesan buat anak bumalim hana apa takut-takut. Tabak na yang perah mononyom nya hana ijadah handuk dengku hana pat tak kerja, leuh tamu kawin pe tajuk ke inang, pe tajuk ke anak. Hana apa gabuak ke rezeki, hana apa tajuk ke anak. Bu, manok saboh-saboh ma 12 boh anak ijo empun. Musaboh anak manok hana yang deak. Padahal ma manok mu SD hana tamat. Masa manusia yang kagejuk pikiran oleh Allah de anak binatang hande anak pulang tanya pulang tatin tulung agama Allah hande anak manok mi bandum yatim hanayah hamtabo yang nama tu necikalan manok pat yang nayah hana bandum yatim ma manok saboh ipelara anak yatim 12 boh musaboh hana yang de padahal ma manok mu SD hana tamat dan jih binatang hana gejuk akai yang syarang li Allah keji tapi anak ji hana de masa manusia yang kagejuk pikiran yang god de baik patih ado tabah kita duit dayah tunggu sabai dayah gatai tapi gatai lem kamo tunggu jamun ino ada gatai-gatai kana ubat. Taduk hidayah misal kadang-kadang hai tanya rame-rame kamu kurap. Ka telefon ngampung mak acak lon mak kamu kurap lon. Ino ubat biak le du mau bantabuh ubat dua ro ka pulih nampu gabu ikamu ajamun mi. Ya Allah watelun buat jamun nyoba anak jarawanyo hanjit ta ijo-ijo dano. Lagi kacang ijo. Watelun buat jamun kurap bantabuh tubuh bak-bak pa. Dan hana ubat lagi dino jamun ubat jamun kalpana bang kalpana leuh taboh pudih handuh donya tu nunggu oi payah teput lagi apa payah teput oleh taboh lah handuh donya pudih tu urangnya cikana ubat dum tabah do bet bumalim dan mi mutua hodron mak na perleron anak bumalim na perle dari ubit payah netanom rasa galak ke beut baru wate raya jih galak di beut mi anak getanyo apa yang tatanom dalam hati jih yuh ubut raya jih nyan timoh lati jih munya anak tinggal ubut galak ne bloa bude nyan raya jih singah anak nyan munya hai laki tamong tentera laki tamong polisi. Sebab jamun kana pula galak ke budi yuh masau budji. Munya anak galak ne blow mainan motor-motor nyan orang ji munya kon jit ke supi ke kunet. Pue yang tatanom yuh masau bud lamate ji nyan timoh untuk awat raya. Maka lun pesan bakdronomi dan ayah ho ne anak yuh bud netanom rasa galak ke agama. Tengah ubut-but bapak kecil untuk gepugot le menyambut bulan suci Ramadan kalinya tanyo na lomba afai ayat-ayat pendek di menasah ikut na lomba azan di menasah na lomba ceramah 5 minit sapo di menasah ikut menyayuh masaubut nyan tapaso alam mati ji wate rayu ji galak ke beut galak ke tengku galak ke dayah galak ke ulama mi mutuah lon tingat ke drawalong
lon mi wate tamat SD hang bijak tikula le urang ci. Tapi lon na cit lon jak tikula SMP lebih kurang 5 bulan tapi hana tanggup tabalun. Karena sikap urang ci lon menyehang katem jak beut udayah musapa bek kapegah baklun. Butok bang gejuk pajuh baje tikula han geblaw tipatu han geblaw itangen han geblaw pebala temalun lonjak ikula. Tamat SD yang kepakaian SD baje tiap uro melanggar ilun. Igop ba uro Senin baje putih lewe hitam watanya ni no aleh kiban hom. Menyoro Kamis, Jumaat, Sabtu pramuka. Ilon luwa pramuka baje putih tiap uro. Hang geblaw baje layah. Tiap uro melanggar lun. Adi tamang aju bagah lun ja adu aju bak bangku bek lemah lewa pramuka. Domnyan gemekruh urang cik long. Menyehang katem jak beut udayah musapa bek kapegah balun. Hana pilihan. Alhamdulillah dengan sikap urang cik lun lagenyan, mudah-mudahan lun uronyo akal lagenyo. Mungkin seandainya urang cik lun penuh bijaksana, hayana ikah pekajak beut pekajak ikula. Terserah bakkah ne keban maukah. Menyelagenyan sikap urang cik lun, mungkin uronyo lun hana sajan don mak tino atih pedium. Tapi karena sikap urang cik lun 3 kun istiqamah. Menyehang katem jak beut musapa bek kapegah baklung. 5 bulan mi long sabar lun jak tikula SMP. Itangen hana geblaw dari Glebru jak tikula upekan hong put kilometer. Itangen hana tiap bengah lun itangen gop dan yuwa weng. Menyahan tatem weng hai bi tiap bengah weng itangen ni lun nganti patu hana. Jak tikula ngan tilop. Tilop ikon butoi tha uya bandua belah. On lua tilop lam hana butoi. Mimutuah yang berbahagia. Hana ik sabali lun. Itamang bulan yang ke-6 lun menyerah. Hana li lun jak tikula. Tahun 86 lun tuan berangkat udayah selimum lun jak beut. Tahun 2000 lun tuan wawa. Put belah tahun lam dayah selimum lun beut dan lun semua beut. Alhamdulillah uronyo lun kana dayah cit lagi abu di tino. Ka lun pedang dayah di lhong uronyo lun tumu buat jak ceramah. Lun tumu buat jak ceramah. Hana buat lain. Alhamdulillah gebila Allah menyegop ipajuh bu lun bu cit lun pajuh. Hana pajuh leh. Ya. Igop di motor lun na cit motor. Walaupun motor lun hana lagak lagi motor gop. Apa yang perlu tuan pegah mi drone back mender ane nejuk bak berat. Hana peragu-ragu na. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang sigaso bertakwa kepada Allah, Allah akan gebi jalan keluar. Sakit gebi jalan pulih. Hana rezeki gejuk rezeki. Ifitnah legop gebi jalan keluar gepeglah oleh Allah. Yang penting kitanya bertakwa kepada Allah. Apa makna bertakwa? Tak buat apa yang geyu oleh Allah, tak pujiuh apa yang gelarang oleh Allah. Kitanya udip gejamin oleh Allah. Hana pun takut-takut. Ifitnah kitanya legop na jalan tibit geputunya oleh Allah karena Allah sayang kepada kitanya. Long tingat mi jamun wate komplit wate komplit di Aceh Utara nangon tiro jak beut uslimum adik leting lun tuan ganya urang gatin ayah sakit difitnah lom digop bahwa lam lampuh ayah ganyan ditanom senjata tabahuro urang cik ge telepon ane bak dayah watenyan golom na HP. Ana nyo ayah sakit ana. Igop dum kabeh pulau bi. Lampuh kalih muua, kalih cangkoi.
nyo uro Kamis uku mi thu awak nyo pakat Pulau Ubi lun takit ane hanjet lun cumangkoi kawo ane mudual heuro wajit gekun ba ane ijawab le ane di daya hanjet lun wo ayah ujian nyo paki menyelun wo tinggai ujian kiban sit hayane nyo igop dumi kene Pulau Ubi lampuh kita nyo gohlom leuh ta cangkoi lun takit lun kene pupah pi hanapeng kiban sit ane tiba-tiba mak gebi jalan keluar le Allah pakri batiron ayah yang sakitnya difitnah legop ipegah bak tentera bahwa lam lampuh gaknya nai tanom ternyata budoh tentera ia periksa tu entang-tang yang meri megoh bacut entang yang meri tanah baru bacut jikuh ikuh ipikir tinanna ternyata Tuhat support imita jimita dikuh hanai itu mong. Oh hiwo bak komandan ni pegah dan kalih kamu periksa lampuh nyandum hana mutumong senjata pakri mui perintah ti iyo cangkoi Bandung. Iyo cangkoi Bandung bantaboh lampuh harus ka cangkoi Bandung harus mutumong. I cangkoi tu mi bambit icangkoi lampuh tingah ke telefon juana nya hanapa kau ada hana jak cemata lampuh kali icangkoi tentera gebi jalan keluar li Allah Subhanahu wa taala kepada urang-urang yang takwa kepada hanapa temakut mi asai getanyo akai bugat rezeki gejuk li Allah hanapa hanapa temakut berbanggalah katanya anak lam dayah dan buat lam dayah adik bertetap anak menyemut denjak 3 tahun pegah lebak maknya haya buat le lon bak dayahnya lon kujak ulain bak tegoh anak tepai hati guraya anak gecabut ilmu oleh Allah al ilmu nurun la yahdi lil asi ilmu yang adalah cahaya. Nyan lagi cahaya lampu. Wate gecok tinggal kita nyo lam suput, lam detik gecok. Klap tinggal lam suput puta. Gara-gara tepeh ati guraya. Betugoh-tugoh hat mi ni jagat hat menye anak bisa tepeh hati guraya dengan sebab urungci atau dengan sebab anak ilmu gecok le Allah gecabut kembali. Wate gecabut tinggai lam gelap gulita. Na sejarah mi saboh. Ya, sejarah sidro waliullah. Ya, sejarah sidro waliullah. Orang yang paling malim. Aulia. Mi mutuah. Gesumubut. Wate gesumubut dijak fitnah le orang lain. Dijak fitnah legop. Ijak pegah tengku. Syekh Abdul Qadir Jalani gepubut anak drone, gepegot anak drone lagi amia. Nyai fitnah le tiraurinang. Anak drone gepegot le Syekh Abdul Qadir Jalani lagi amia. Wate gepajuh makanan Syekh Abdul Qadir galak tat ke siamano. Ya, beliau nyan sering tat gepajuh siamano. Awatel hiuh gepajuh sia lega nyan ladom sebagian gejuk ke murid. Karena ulama sufi urang nyan getepua bahwa sisa makanan yang gepajuh li gure atau sisa makanan yang gepajuh li ulama penuh barakah. Tanyo tapajuh sisa makanan yang gepajuh li gure bagah je tabuat. Jadi Syekh Abdul Qadir Jalani setiap kali gopnyan gepajuh makanan sisanya gejuk ke murid. Ya. Kebetulan bak sabah huro jidak fitnah li tiraurinang. Ijak pegah bak ayah murid, bak wali murid. Bang. Anak drone dibuat bak Syekh Abdul Qadir Jalani, anak drone gepegot lagi amia. Wate pajuh-pajuh makanan pajuh siamano asal age pajuh keganyan tuliang gejuk ke anak drone.
Necintip menyahan patih lun wah tahu kalau anak ron. Ya, tukang fitnah cara ndai berapa. Baik pelumik drawayan tahajud ni. Neci tiga menyahan patih lun neci ja intip untuk malam. Setiap kali gak nyan makan malam, sisa makanan yang gak nyan pajuh tulung-tulung nyan gejuk ke anak ron. Lagi mi ai pegot anak ron. Tu karena wali muridnya hana mufhum, bak si malam geja intip rumah Syekh Abdul Qadir Jalani. Geja intip eret celah-celah bintih. Gekena jak kalan pua butoi tulung-tulung manok ijuk kana gak nyan. Mi mutua haya yang berbahagia, pah watia intip le wali murid nyan, kebetulan Syekh Abdul Qadir Jalani memang tengah gepajuh sia manok dan sisa gak nyan pajuh genya gejuk ke murid. Gekalan le ayah ka butoi lagi pegah le urinang buno. Ka butoi. Rupanya anak lun gepegot lagi mia. Malam singah gejak aju bak dayah. Merumpok dengan Syekh Abdul Qadir. Assalamualaikum nengku. Waalaikumsalam. Pernah perle muno tengku. Hai yang pertama ile terima kasih banyak tengku kali ni pobut anak lun titun 2 ton. Cuma malamnya lun lakai din bak tengku anak lun puo tu ma. Tepeh hati gara-gara gejuk tuliang mano oleh Syekh Abdul Qadir. Anak lun puo tengku malamnya hanale buat tino. Gejawab oleh Syekh Abdul Qadir, kakuh menyamunan ke balun pugo tu ma anak pi anak kata. Nya kata cok kakuh gepuo anak nyan malam nyan. Dengan hati gak nyan yang bro bahawa sidro gure gejak juk tuliang manok sabi ka anak gak nyan gejak pugot anak gak nyan lagi mia nyan la mati ku wate gewa ba arot nyan getanyang-tanyang ba anak getanyang hukum hayana kiban mufhum hadis kuat dan hadis dhaif. Dijawab le anak hadis kuat ayah hadis yang kana 5 boh syarat ba hadisnya. Ya. Hadisnya hana lepas, hadisnya mutambung-tambung. Kemudian orang yang rawi hadisnya dabit, kuat ingatan gaknya. Kemudian orang yang rawi hadisnya gaknya adalah hana pasek gaknya. Habis cerita lihatnya. Kemudian getanya lah masalah-masalah Al-Quran, kiban anak mufhum ayat nasah dan mensoh. Ijawab lihatnya ayat nasahnya kagebatalkan ayah hana berlaku le. Ino kagak kirim ayat lain oleh Allah Ta'ala yang baru. Pua yang getanyang, pua yang jid ijawab liana. Uronyan laju gecok sikap, anaknya lun kembalikan tema kedih bak Syekh Abdul Qadir. Ilun menyedumnya acara ngana, baik ilia gejuk tuliang ada busawa gejuk pijit. Lam pikiran gaknya. Gekun bak anaknya, jak tabalik tema kedih bak tengkuak. Ilung senang tahat anak ukalon kah. Baru padum tun kabut anu dum nyawa cara engkah anu ja anu tagit sa tema. Gebaliklah anu kedeh bak tengku. Wate truk kedeh assalamualaikum waalaikumsalam gekun le wali muridnya tengku anu lon hana jadeh lon puawa uronyo anu lon serahkan tema bak ron tulung ne pebut tema tengku. Gejawab Syekh Abdul Qadir lake maah saudara mutuah kon han lun tempu buat le anak dron tapi Allah kagetup pintu ilmiah ke anak dron. Nyan jawaban Syekh Abdul Qadir. Kon han lun tempu buat tengku ada lun pu buat pi hanji ibuat le karena Allah kagetup pintu ilmiah ke anak dron. Lagi nyan jawaban Syekh Abdul Qadir. Dengan putuh asa wali muridnya gepuwa watema anak watejak bak jalan bak rot sara gewawanyan getanyang-tanyang lam hukum lagi abunawa galak gedengar anak kacarang mi mutuah apa yang getanyang musapa hanjit ijawab le trok bak tingkat rukun sumayang getanyang hanjit ijawab le rukun Islam padu mana rukun Islam na 5 yang pertama apa hantu pele ayah hantu pele gecabut ilmu oleh Allah. Al-ilmu nurun la yahdi lil asi. Wate cabut cahaya, tingailah lagi bola putuh. Tinggai dalam gelap gulita. Cahaya gadah betul.
seketika. Saboh tu mi sejarah ke santri-santri adik-adik bertegoh ada dengan guraya walaupun tengku rangkang bertegoh dat. Kejadian atih Syekh Abdullah At-Tarimi. Abdullah At-Tarimi nanggro Tarim. Tarimnya nanggro aulia, nanggro yang paling ramai ulama. Kejadian di atih murid Syekh Abdullah At-Tarimi. Syekh Abdullah nasidro murid cukup carang dan dikenal di provinsinya. Bak sabohuro beliau nyan, murid nyan yang cukup malim nyan diundang u kota untuk jak ceramah. Wate gejak u kota, gejak ceramah hana gelakaidin bak gure. Gejak aju. Kemudian wate lih semaya maghrib, guru-guru Bandung yang naik dayah bet. Wate bet gekalan lam kawan guru-guru hana tengkunyan, tengku malimnyan hana. Getanyang bak guru-guru, ho ka tengku pulan. Gejawab le guru-guru, tengku pulan kau kota abu. Gaknyan kenang ceramah malamnya diundang le bapak gubernur mitu. Sideh dipegot acara sambutan ubay raya. Urang dong meranjau bak jalan sambut murid Syekh Abdullah At-Tarimi. Muranjau aidang urang sambil baca selawat. Malamnya akan truk sira ulama besar murid Syekh Abdullah At-Tarimi. Hebat ha urang. Mi mutuah wate getanyang le abu hoka sipulan hana ge bet gejawab le guru-guru lain abu tengku kagejak ceramah u kota tu mah hana ge pegah bak lon lago lon hana lon dupa pe gejawab le abu biarkan gopnyan manteng yang jak ceramah u kota ilmu gopnyan tetap tinggai sino di dayah nyan bahasa abu. Biarkan tengku gejak ke di kota, gejak ceramah. Tapi ilmu tengku biar tinggai sino bak dayah. Hanalun idin geba ke di kota. Mi malamnya terjadilah saboh masalah yang cukup raya. Tengku wate geik podium. Assalamualaikum hanjit gekun. Gedang atih podium laju-laju. Geduk lilam. Gebedah lelam, urang preh ke pakan hana pegah-pegah haba. Pakan hana geberi-beri salam. Akhirnya getren, mutikrak narit, hana gemarit. Urang yak lenga ceramah Bandung kecewa. Bedah wawa Bandung, mutikrak narit, hana gemarit. Bahasa abu buno, Syekh Abdullah At-Tarimi. Biar mantang gaknyan yang jak kota, tapi ilmu gaknyan tetap tinggai sino di dayah. Otruk ke di hana gebai lemaya tinggai tino. Bahaya tat miu. Bahaya tat. Hana takdim, ulo-ulo tanya, hana adab bahaya. Maka al-adabu fauqa ilmi. Adab itu di atas di atas guraya. Sadina Ali adik-adik, wate semayang bak Kaabah, hana ge hadap tepat atih Kaabah lagi nyo. Nyo Kaabah mitu. Ya, nyo Kaabah. Kiban ge semayang Sadina Ali lagi nyo ami. Lagi nyo gedeng mutamping. Getanyang le sahabat Ali pakon mereng nedeng, pakon han betepat lagi nyo. Gejawab le Ali, hanjit lundeng tepat lagi nyo, na gurea lun dilikut, ruh mepelikut gurea. Getanyang Mbak Ali, tu mah don gurea ke gaknyan, don urang malim, nyok kan urang biasa, kan urang malim. Nah, secret ilmu yang luncok bak gaknyan. Ilmu apa getanyang? Gepegah tu ilmu tanda kabalik asaya. Pat tanda asaya ka dewasa. Nyan ilmu yang kecok. Pat tanda asaya ka dewasa, tabak menyahana dewasa. Hanjit tapuruna wasai asya jak muburu untuk lead glue lead rusa hanjit tapuruna menyagah lam dewasa han mupum
Jadi tandai le asia yang terpurunonyan yang ka dewasa. Gepurno ale tengkunyan ke Saidina Ali. Tatanda asia ka dewasa. Oh wate itu ibut aki tiblah ipu kenang beranggapura. Nyan tanda asia nyan ka dewasa. Menyegoh lom ibut aki nya dak terpurno pihan muphum asia nyan. Nantu soa tengkunyan urang yang pegah purno asia nyan. Yahudi. Gurea Saidina Ali Yahudi. Ilmea yang gepurno kon ilmea agama. Pat tatanda asaya kabale. Nyan ilmea gepurno tikra wate gu sumayang han gudong tepat atih Kaabah karena gurea gedu ilikut gepumereng lagenyo. Maka getanyo kalen urung ci getanyo jamon menyo merumpok ngan gurea bak jalan tengah gejak ngai tangen getreun ni tangen. Bek manyang tanyo ngan gurea. Menyetanyo tajak ngan Honda merumpok gurea ge pemati le. Gepreh tiat dang lewat gurea. Awak cucut ino di hong-hong lom jigah. Eng bak ke gurea. Mi medua yang berbahagia. Al adabu foqa ilmi. Adab di atih gurea. Menyahan adab hanarti ni. Makanya Nabi ne pesan man wulida lahu waladun fal yuhsin ismahu wa adabahu. So yang lahir sidro anak mit, berilah nama yang bagus kepadanya, wa adabahu dan berilah keadaban kepadanya. Pura yang geyu oleh Nabi pertama anak wate lahir, geyu buhnan yang god. Penan tabuh rengku, sebaik-baik nama yang getanyo buhnan anak getanyo adalah Abdullah dalam kitab Fathul Mu'in. Kepegahinan. Sebaik-baik nama anak yang getanyo buh wate lahir adalah Abdullah. Nyan nama yang paling god kan. So god ngan tabuhnan Muhammad engku. God Abdullah. Hamba Allah. Nyan Nabi Isa. Nomor 2 Abdurrahman. Yang kelih Abdurrahim. Yang keempat menurutnya naju yang na dalam nama Asmaul Husna. Abdul Ghaffar, Abdul Latif. Kamu nyandumnya? Ya. Nabi SAW nama ayah Nabi Abdullah. Watelahi anak Nabi nebuhnan lom Abdullah. Ayah namanya Abdullah, oh lahiane nebuhlam nan Abdullah. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum. Padum rawan Rasulullah. 7. Ayah sitkanan Abdullah, oh lahiane gebuhnan lam Abdullah. Watena tuco gebuhnan lam Abdullah. Nabi, ayah Abdullah, anak Abdullah, tuco Abdullah. Padum dro cuco Nabi. Padum. Tinggal pikiran ke, mah tuco Nabi kan hatautin, pane Abdullah. Padum dro mi cuco Nabi 8 dro. 5 dro cuco Nabi ba anak ke Fatimah. Siti Fatimah menikah dengan Saidina Ali. Lahir anak 5 dro. Hasan, Husain, Muhsin, dalam sebuah riwayat Muhasan, Hasan, Husain, Muhsin, Zainab, Ruqayyah. Ya. Ummi Kalsum. Padum dro 5. Kemudian anak Nabi Zainab menikah dengan Abul As bin Rabi', lahir anak 2, gebuhnan Ali dan Umamah. 2 tambah 5. Bagah bajut. 7. Ya. Ke-7, sidrawatu dengku. Ruqayyah anak Nabi menikah dengan Saidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, na anak sidrawa gebuhnan Abdullah bin Utsman. 7 dah masa
8. Padum dro cucu Nabi 8 dro. Barokon yang tadi puai tanya 2. Kiban tak pegot matanya kangut. Ha, kam tamah ilmu malam nyo tikrek tu ile. Ya, nya napayan. Napai. Apabila kita nyota afai nama-nama orang yang saleh, zikrus salihin tanzilur rahmah, zikrul fasiqin tanzilul laknah. Menya kita nyota afai nama-nama orang-orang yang saleh-saleh, kegitanyo akan keputren rahmat li Allah. Tapai nama-nama Nabi, keturunan Nabi, anak Nabi, perumoh Nabi, ulama-ulama dum, tapai keputren rahmat. Menyata apai nama-nama orang yang pasek akan keputren laknat. Bak bintih rumah anak tanya dalam kamar gambar Ronaldo, Messi belahnya. Nyan akan keputren laknat. Zikrus salihin tanzilur rahmah. Jadi di rumah kita nyo benar gambar abu-abu. Ikalan li ane nyo so ayah nyan ne abu selimum. Nyo nyan abu le titi. Je abu di lamno. Tertanamlah dalam hati ane galak ke ulama. Lagi lun pegah buno. Apa yang tertanam dalam mati ane semenjak jih ubud, nyan yang akan timoh singa wate rayu jih. Mimutuah ayah yang berbahagia. Ayah Nabi bernama Abdullah. Bohnan yang god. Yang pertama. Yang kedua, wate lahiane geyua azan. Kenon kala nilai. Lun wurah gerona. Wurah gerona. Anak katanya bandum na ta azan, tapi azan katanya telat mak. Nabi ne pegah man wulidalahu waladun falyuazzin fi uzunihil yumna wa aqama fil yusra. Apabila kalahi sidro anak min, geyo azan bak gelinyuang unen, geyo kamat bak gelinyuang wiya. Bohane inang, bohane agam. Hana luntune hukum na yang pegah hana agam adan ani inang kamat. Nah tino? Nah kah? Nah menyana agam adan, menyana inang kamat. Kon lagi nyan. Nabi pegah boh inang boh agam, geyo azan bak gelinyuang unen, geyo kamat bak gelinyuang wiya. Fa innahu la yadurruhu ummusibyan. Waterayu anak nyan singa handi pekaru le ummusibyan. Ummusibyan nyan pe majin tuha. Yang pekejut-pekejut anak miat lamayun jikli le tiro ohdo lebih-lebih tatingai tiro hana gedanyo nyan cik kaija majin nyan. Iputama dro lagi urung tuha. Kurting ubiraya anu mesti layon ijak ra ulai anu ijak bacu-bacu ra ulai anu kurting ubiraya babah ubiraya mata huiji gelinyuang ubiraya ijak ra anu ipu kejut adik bayi yang katuha api tu kejut. Jikli itu anu min jikli doa jikli ane pakan ikli ipekaru le ummusibian nyok yang kepegah ali Nabi man wulidalahu waladun falyuazzin fi uzunihil yumna wa aqama fil yusra wate kalahi sidro ane bayi azan ba gelinyong unun kamat ba gelinyong wi fa innahu la yadurruhu ummusibyan. Anaknya handi pekaru le ummusibyan. Hana gala imo anu. Paka anak tanya imo laju-laju ino ipekaru le jin tuhanyan. Nyo jin ai lenga lun pegah. Yang kagak pegah ke tanya.